Manang Bianang. Hello kagayam at tumanan tigayam yo, JENA ALMOITE ang mga kakamakas Manang Bianang. Amang kabkadlaaw kada kayo tinaragsak nga oras yu amin nga wan labas. Welcome kayo lata dito YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Manipod kanikab sa tour saan napod na nagan tintay drama. Ngamsak bay ti amin na bara mampaya kablaaw kada Jenny Gambua, Rolando Gambua dita Balawan, La Union. Carolina Villanueva Manangan dita Doha, Qatar. Ken Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Gasti man ti kunanikab sa tour. Dear Manang Bianang, may sa ako na balo kat adda dua nga anak mi iti day di asawa. Dua a babbai amang martag. Nagbali na problema dagiti anak ko tawan ganda pa magbaga. Sikat dagiti anak ko iti lugar mi gapo iti kinartagda. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Laura, asino di lalaki akadwa masimmang part? Ni Jimmy, tatang, lakay ko. Ha? Lakay mo nga? Awan pailan nobyong may nyamamom kanyak. Ita, addan lakay mo. Lakay ko kunak tanailawan kamin. Kan, agdan na kamin. Ha? Agdan na? Agkasarkay pa'y mo't Sa kayong to agdan na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Naplano min ti may papan iti day tabanag. Ay, among balasang kao. Idi agayan ayat kami ti day dinanang yaw. Saan ko pulos asinagsagay? Aging saan kami pa nagkasar? Ay natatang, sabali ti panawon idi, sabali mo't itan. Ipada yun to, mo't ti inuog mga istalyo idi. Wen, inuugma no inuugma. Ngumkasta ti rumbang. Agkasar kayo pa'y nga umuna itinubyaw. Sayon to aramidan ti kakayat yaw. Sige, tagdi ko sak. Rumor kami kini Jimmy. Parwaram dyan ubyom iti silid mo, takasarita. Yam amumot kanyak nga amam Sige, mabit lang. Ngamne, saan atila ibagbagayo ang mga nudagdagan nyo amang ikasar kanyak. Kani, awan pa'y kwartami. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Nabayag ka din nga na nagkinaawatan nyo iti anak ko, Jimmy Barok. Nasurok lang makabulan mi, tata sa to. Kastaya. Nasauna ngamin kanyak nga agdin na kayon. Kanay, di kay pa'y nagkasar Barok. Kano ka da iti plano yo apa nagkasar? Kahit ko kuman nga ikasar ta anak yo. Ngam binulod na ngamin ti daduma a kwarta abus-buson mi kumang agkasar tata. Aniya? Kunana nga da pangusaran na iti kwarta. Kat kunana pa'y asaan pa'y anak kasagana a makikasar. No kasta! Isok tagkad ngagkasar kayon? Wen tata. Ngam na kunana mo't kitde a planwan minto no umay atawan. Tapagururnungan mi tata. Hey, nala! Makamu kayo nga rod Barok. Ngam numabalay, diyo kuman ibaybayag. May mayat mutla ang numakapagkasar kayon, iti kabitan apanaway. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Tatang, insangput kumot ng tinobyok dito'y balay. Nagisangput mo ni Manang Laura itinobyo na. Ha? Naimbag nga oras yaw, tata? Kastamit Barok. Kas ka ni Manang, di kampay magkasar atan eh. Amangan no agapa kamin to. Wano mauma kamin to iti tunggal maisak kat agsina kami. Di saan kami amarigatan nga agsina. Anya? Saan ka di, amor? No siyak, kahit kung ngagkasarta. Ang sikamot ngamin tagmadmaday. Kung namag nga urayam ti 30 taon mo, saka makikasar. Kawamot, ubingak pa'y ngamin. Kalalaingan na ti 30 atawan na panakiasawa. No kastamot lang. Di saan kayo palang araw nga agdan na? Taurayam nga ag-30 kasakan tumakidhan na. Pinalubusan nyo ni Manang amang isang put itinobyo na dito'y balay. Sa ita, didak palubusan. Madia, unfair ti kasta, tatang. Ha? No didak palubusan na makilibin, di yung mga palubusan di kabsat ko Ngam no palubusan nyo ni Manang, palubusan dak mga rod. Tapnawan riri, tatang. Anya nga'y matitrabaho dagi dya manugang yaw, tata sa taor. Construction, Lilia balasang kaw. Kat na imbag nasingpat damat lang. Madlaw mo't kiday, anasingpit da. Jaklam mo no agin sisingpit da lang. Barang agbalbaliw damat nasingpat di pa kaya sa asawaan da. Un ko mga rod. Hay, jak mo.
Namo dagi jay nobyo dati style dang agkabsat. Tani, nabida pa ila anagamo. Ngam insang damot idan ijay balay. Ha? Ngam bareng agbalbaliw damot kidden. Tadanton mga nawa kadakwada no bilang laang, balasang ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Napanan ni Jose Amor. Jak amor tatang. Itay pa lang agurura. Ngam di mo la sumang putang. Nabati na mga ti cellphone na. Nagloko na ijayan. Di na imbaga ti papanan na. Sana nagpakadakin ka Amor. Kasangsangpot ko lang ngamin itay. Ang nagapu iti trabaho tatang. Tatang. Rumara. Inaksukunan ta asawa. Agpaspasoko ni Jabangir Apurok. Anya? Anya tinaramid na ijaya? Diyak mo tatang. Basta agpaspasukon man. Kadwa na nga ta ni Jose Jimeng. Diyak lang mo Di namot imbaga aber. Ay na! Sigurado ang nagkuyog man ang dagijay. Kasla amok man ang tinaramid dan. Ay na! Welcome to JENA ALMOITE Drama. At day sundot na kabagis Jose. Uman nga rada. Sige, mapantan. Manang Laura. Kakatwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, manat ko kunyo ditoy. Awan, kalkalpas mila nagtutungtong. Nagiinom kayo? Nagbartak kayo agkabsat? Basit lang, Jimmy. Mala, ilugan da kami din tagawid tayan. Makilugan na matan bayaw. Dua kami nga ilogan mo iti motor mo. Ha? Mala, umay kayong ngarudan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Apa yan nagbartak ka, Joseng? Bimabayan kang agbarbartak. Basit la. Ang amor lakay. Pagliw-liwaan la. Anyan, tikas talangam. Agin, inom ka magayam iti arak. Sagpaminsan mo lang. Sumaya at ngamin direk nakno nabarto kakat. Iso pasensya kan anya lakay. Jak mayaban di asawa ka mapaniti si Ledmi aber. Ureng nga rin ni Joseng. Jak mapaturo ka ber. Di na pa'y kaya ti maturog. Kinatang ko. Ala, inkay maturogan Jimmy, Amor. Sakti ng bayan. Kauray an-anwan nyo nga ayaban dagita anak kau. Di yung mayaban. Tanukas ta na bartek da. Kaya't dati sumanao. Ha? Nagpipigsapay mo't nga rin ti boses da tatang. Kasarita yung tuman ida inton saan dan anabartek. Babaras. Barang da kayo ti ganda. Tarusyak nga amada. Ay na. Awan dengdeng ganda. Tatang. Kasta ka niya talaga aramid na Josie ken Laura? Ay, kababain man nga ibaga ngamuwain. Nabayagay na kastada. No adda mapurdiyaan da. Idiritso da nga igatang iti arak. Diyak amaw, akas tagayam ti ugali ni Josie. Oras siya kaber. Diyak mo't amo amang inunggayam ni Laura. Adda kada kayaw, numaupay kayaw, babaraw. Kat panawan yon dagiti anak ko. Diyak mo't di basta sinaan ni Laura tata. Ta inayat ko ni Teusto. Oray siyak tata. Ay ayatak ni Josie. Nga oray mamartag. Patyal ang mapagbaliw kong to talakyaw, tata. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Manang Laura, agsyat ta kaya mau. Ha? Kayat ko ngamawan mat kwarta. Adda kwarta manang, intid nila kay ko. Ala ngam pagsyatan tangay, ijay star. Kauray diti balayan Sana bali tarimwarin na kita asawa taan na pa nagtrabaho manang. Ala nga rod, ingka gumatangan Josie. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Apay ngayak gusto ti bagam kanya ka. Anday ko. Pinagkapil ka ngay. Sana mabali na jak bumalas. Ay, anay ko. Ay,
Ay na! Husto na itan! Anya kayo matang! Agbartak kayo! Kalpasan na, aga pa kayo! Anya matikas nga ugali yun! Di kay lagbay ni tikas tangar aramidan nyo! Dayta, Josie, isuti mo na. Kasano ka nagsakit mo ti panagsasaw? Kung namadlan, asino ka kalaingan? Alam po mano kayo, tatang. Nag-sparring kami maniti dayta, babay. Di kay mabain ka na giti asawa yung tikas tangar aramidan nyo! Nagsisingpit na giti asawa nyo! Ngamda kayo! Kasta ti aramid nyo! Baliktad mo't ni mapaspasamak! Da kayo mo't ababay ti araat! Agat arak ka manan bagay? Nagsyat ka manan? Itay ang sapa na kay. Ngam na usawan akong tabasit laang ti ininumi. Nagsango kam laki ni Josie itay dito'y balay. Inaldaw mo't nga agsyat ka, Laura. San ana saya tigas tangar aramidam? Madadail ti salun at mo. Saan? Sa gabasit laang matlakay. Kana alas akitaan tigas tangar aramidam, bakit? Bimababayan kang agbarbartak. Baybay ang naklaka di. Tapagpalpalabasan mila iti oras kini ading ko dayta. Laura? Kan sanay kamin iti kastingar aramidan mi. Manipod high school kami, kastuyin ti aramid mi. Nakairwaman min ti kastoy. Iso apang nga asim ta di mo lapdan ti pagragsakan mi. Banding mi nga agkabsat ti kastoy. Maturog kayon, Jimmy. Di yun urayin dagiti asawa yaw. Ta sigurado aparbangon tumanin asumangpit dagijay. Sukunak kumaidan. Ngam di da pa'y mo't kanunalpas. Basta birthday, wano kasaran ti papananda. Namnamaan niyaw na parbangon ti sangpit da barok. Ay, kasta ka di tatang. Wan, iso nga irwam yun ti bagbagi yaw iti kasta nga aramid dagiti anak ko. Ngam agpakpakaase akka na kayo barok. Tulungan dakman amang bagbaga kadagiti anak ko. Tadidak mo't dengdenggan. Oray siyak tatang, dinak dengdenggan ni Laura. Nasingputak sa ngamin unay. Kandiyak ngamin ugalit ti mangungat iti asawa. Tatang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Abir Jimeng, kaya't mo ti sumunod kanyak. Ha? Sa dino? Ijay lugar da insan ko. Anda ka nun napintas at trabaho ijay. Dakkel ti sweldong. Ah? Wala. Basit ti sweldo ta dito eh. Saan tayo ang makaurnong abirat? Wan nga ron. Iso nga ibirok tayo ti dakkel a sweldo. Wan, abirat. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Kat palubosam di asawam, Josie. Wan tadakdakkel ka no ti sweldo ijay manang. Basta ipawit na ti sweldo na Uray siya, kastamot lang ang timbagak kini Jimmy. Ala, palubusan tayo na. Tapno makasapul da iti napintas at trabaho. Kat dumakkel mo ti sweldo da. Basta agipawit da iti para kadata. Wan manang. Sa bagay nasingpit na kita asawa ta. Agpadadaan nasingpit. Wan nga rod, kabutang data. Iso an naswerte tang kadakwada. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nabartek kayo manay. Kastalatan ti aramid yaw. Kada pawitan da kayo iti kwarta dagiti asawa yaw. Pagbartek yaw dagiti itid da sweldo da. Pagliliwan lang, tatang. Pagpalpalabasan ni di oras. Anyat problema yung ayan tatang. Katawan, tupay reklamo dagiti asawa mi. Sikando lagi din. Kat saan kami matngagdaw-daw at itikwartakan ka. Wala! Ng pagregregatan lagi ti asawa yaw ti kwarta nga itid da ka na kayaw. Imbes nga urnungan yaw. Saan? Tapagbartek yaw, mate. Agbalbaliw kayo man. Sumapul kayo kindi, mate, iti trabaho yaw. Tapno adda pa kakumikuman yaw. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Lating itak, Laura. Hindi kan pauitan iti kwarta. Tapagbarbartek mo lang. Asino man nun ayati nagipulongkan ka? Dadadaulan nak dayta no asino man. Basta di kan pauitan. Awanan ka kit di tibay na. Siguro adda babaeng bita.
Kat iso ti pangtadam iti sweldo. Ag sinatalangan. Di kan pagan ano, bay. Ha? Laura, mabit lang! Laura! Hello! Welcome to JENA ALMOITE drama. No kasta? Ginura na kamot di asawam, ididimon pinauitan iti kwarta, abir? Un manong Jimeng? Sininaanak pa ikitin Ha? Ne? Agpadatang aruda. Ura siyak, sininaan na ko ni Laura. In black nak pa yun. Agpadata manong. Hay, mangipanagnak a kwarta laang ti kinayat da kadata. Un nga rod, ta idi saantan a pinauitan ida iti kwarta. Sininaan da ta adagusan. Sumapol takid di mo ta ni tarmunta dito'y manong. Wan. Amam, agpadagayam abalasang dagiti nagpipintas ababa kahit di ta bangir a boarding house. Dagi dyan nagtatayag. Kan nagpupudaw a lumablabas dito'y boarding house ta. Wan, dagi dyan ngay nagbabanglaw. Kan naglalapsat nga oray babakit dan. Kat nagpipintas da pa'y laang. Madlaw mo't a senior citizen dagi dyan, amor. Wan, ngam nagpipintas da. Nagsisingpo da pa'y. Kada lumabas da dito'y umisum da. Pumansin da. Kaya't mo tibak-bakit ngam siga, amor? Wan apay kung asan nga sana problema na itatawan. Basta nasingpag. Saan nga artag? Imbag no kayat data. At kasla sosyal da mo. Ipalapal talat tati ayat ta. Barang maisaltag iji puspuso da manong Jimeng. Da kayo matgayam, amor. Jimmy, sumra kayo. Naimbag man nga oras mo, Rosalia. Sapay gumata saan kayo amaum-uma amang paspasang bay kada kami dito'y dagusyo. Saan? Ala, agtugaw kayo. Taya bakti kapsat ko. Tagsasango tayo manen nga upat ngagsasarita. Nabayagan asan anagaw-awid da Jimmy kin amor. Talaga ka di asininaan nyo idan? Wen tatang, saan minapagan ano dagi jay? Nagiimo uda. Di yun namnamaan ti panagawid da dito eh. Tadimin pagan ano dagi jay nga ex-manugang yu, tatang. Kahit da kayo ngay, anyat plano yaw iti biyag yaw. Agbarbar taglatan aginggat inggana. Ibakbakit yon ti kinaer-er yaw. Sino ngay, timang seryoso kada kayo alalaki no kasta kayo? Di kay kadimadanagan. Makiasawa kamin iti mabiit ka ni Manang Laura. Wen tatang, addan nobyo mi. Inlimod mi lakada kayo. Agkabsat ti nobyo mi. Kat adda kabailan da iti biyag. Iso makikasar kamin kadakwada. Ta sigurado nga agnam ay to ti biyag mi iti sidong da. Naragsak ka kadimot laeng, iti kalkalpas akasar tayo kadagiti asawa ta, Hilaria. Wen Manang Rosalia. Talaga apetat da ito apagtangan niya. Asino ti mangi pagarup, makaasawa ta pa iti kasto yatawan ta. Wan nga rod, nasingpot ni Jimmy. Iso apatya kajak to agbabawi anak ya asawa kan kuana. Oray ni amor, Manang. Ay, nasingpet. Agpadadaan nasingpet ka ni Jimmy. Ala, sapay kumata saan to nga agbaliw dagiti asawa ta, kabagis. This drama is owned by JENA ALMOITE drama. Agawid tayo dyan lugar me. Tagbakasyon tayo, honey. Ha, ay katwan kayat milaunay, tapno makita mi mati lugar yo. Wen, tapno makita yung mati lugar me, honey. Intayo mat ag-relax. Oray sagpaminsan lang. Mangan tayo pwede ti restaurant. Sa tayon to agawid, honey. Wan, honey. Maikawa ka nagbiyahe. Italaang man na nagbiyahe akiti atiddo. Dito di pagtugawan tayo. Taisumutlat bakante, Josie. Wen Manang. Ha? Manong Jimay, dalawra kan Diyosay, tanda dito abay tayo alam isaan. Ne. Unang paisaw. Ha? Amor? Adda kayo mat dito eh. Oo,
kayo matgayam dayta. Jimmy, amor. Ha? Oo, Diyosay. Laura, kumusta? Aywan, iso ni Hilaria, asawa. Isumot ni Rosalia, asawa. Ha? Nice meeting you, mga madam. Kastamat ka na kayo, ading. Da kayo. Asino madagiti ka kadwayo? Ay, iso damot dagiti asawa mi. Ni Emilio, asawa. Ni Banjo, asawa ni Josie. Emilio, honey, iso da Jimmy kan amor. Kan dagiti asawa da. Hello. Pakaragsakan may timakam mo ka na kayo. Kastaman ka na kayaw, sir. Anyan, apan nakairanranana. Agpapada kayo mo't gayam itigasat ka dagiti eksyaw, anak ko. Ah? Anyat kayo tiyo asawan tatang? Lalakay, tinakiasawaan yaw. Kastamot laeng kada Jimmy kin amaw. Takataubak sa dagiti inasawa da. Un nga rod asino ti mangi pagarup akastoy ti agbalin agasat mi. Win nga raw. Ikutagyaman nak. Tanagbalbaliw kayo, anak ko. Ay, napukawan ti isem ko iti arak tatang. Kan busy akiti negosyo ming agasawa. Uray siyang tatang. Napukaw mo't ti gagar ko nga uminom iti arak. Naumaak siguro na. Diyak kaya ti aginom. Makauma ti raman na. Nagpait mo't tan. Tuwang nga rod manang. Nagsabang. Maragsakan nakpara kadagiti anak ko, tati amok awanan ti panagbaliw dangam, nagbidutak, ta isuda pa yan ti disnodo anang isardang iti arak abisyo da. Katitadan anak daket naragsakdan asa nga pamilya, kastamatan kadagiti ex da. Napintas matan ti panagbiagda. Katita dakkalan dagiti apukok, kat agis eskwela dan. Alakastan, tigayem mo sa tor. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan na ita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ito gayam yo, JENA ALMOITE. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.